Kamiti ya guthingatithia urumwe na unyitaniri wa muingi wa bururi Ncic ni uritie mutongoria wa mungethaniro Raila Odinga atianirie micemanio iria ikoretwo agitabanio ya muingi. Kuringana na riboti irerekereirio ni muikariri giti wa kamiti ino Samuel Kobia, micemanio ino ikoretwo iri ya kwarahura uteti wa gikabira na irongoreirie kugayukania muingi wa bururi na gututhura wagagu. Wale viongozi wa Azimio wakiongozwa na Raila Odinga akiweza akomesha hizo rallies kwa sababu inaweka nchi katika mode ya kisiasa na pia inaenda kuongeza mambo ya hate speech, incitement, na hatujui yale yatafanyika kama hatasimamishwa. Akiaria giikaro-ini kinene gia kamiti iyo, Kobia niongereire kuga micemanio iyo ni muhinga munene hari uthii wa na mbere wa bururi na makiria hindi ino bururi ugumeirwo ni ng'aragu na kuhamba kwa garama ya muturire. Tangu mambo ya rallies ilianza, incidences ya hate speech, incitement ziliongezeka. Kwa hivyo kuna uhusiano kati ya hiyo kuongezeka katika hiyo maneno ya hate speech na mambo ya kuleta siasa na rallies. Kobia niongereire kuga muingi wa bururi ni warikanirie na githurano kinene na riu kirio renda ni mieke ya kugacirithia miturire yao. Chote ambaye inaweza lete kuchafua amani ama kurudisha Wakenya katika mood ya campaigns ama ya siasa, wakati huu sio wakati yake. Wale wanasiasa wako na shida wa sasa hivi watumia fursa yao na nguvu zao kuzuluhisha shida za Wakenya. Oho Kobia ni ateterithitie kamiti iyo iricemba kuitana na aria othe mekunyitukio magituhoka mĩario igicungirira Nguui guku akiuga o mundu arikuithagio mutharaba wake. Akiaria cia githurano kinene kia mwaka muhituku, Kobia ugite kuringana na uthuthuria uria mekite no gekirwo mukonde ni ikundi iria cia nyabaraga githurano kiu. Githurano kia mwaka muhituku nikio kirari gia thayo makiria gikiringithanio na ithurano cia na hau kabere. Ohinini ukau gikundi kingi kia atongoria kuma rurire rwa Jaluo ni moritie Raila atiganirie mirurungano iyo kuona ni ageretie kumihuthira mwaka-ini wa 2007 na 2017 na ndiri kiguni iri yarehe. As Kenyans, we want to move on. There are so many things that is at stake when Kenya is constantly experiencing demonstration and calmness, stabilizing the peace of this area. Ni mongereire kuga Raila arari na mweke wa guthondeka maundu maria arateta nimo hindi aranyitanĩire na thirikari ya hau kabere na ruagĩrĩirwo ni kuhe President William Ruto mweke wa gutungatĩra muingi wa bururi. Miario ino yukite oriri Raila atanyitwo gutabania mucemanio wake wa gatatu wa mwaka uyu mwena wa kibira muthenya wa Jumapili yukite kuria arathie na mbere na guthingereria niwe wahotanire githurano kinene na uhotani wake ukiywo. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.